Allahu Akbar, Allahu Akbar. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in emma ba'd. Ushbu alamlarni yo'qdan bor qilgan hamda bizlarni har doim o'zining cheksiz ne'matlari bilan ne'matlantirib turuvchi Janobi Haq Alloh subhanahu va taolaga cheksiz hamd sanalarimiz, shukronalarimiz bo'lsa yarar edi. Hamda alamlarga rahmat bo'lib yuborilmish suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ko'ngillarimizning turlaridan chiqib turgan doimiy ravishda salovat sharifalarimiz erishsa yarar edi. Elhamdülillah, hürmetli din kardeşlerim, hürmetli Müslümanlar, indi Ramazan aylarımız devam ite. Ramazan ayının indi kızganışqa karşı deysek, indi yartısında ötüp gittik. Indi bugün 16. günü tamamlanıp bara. Indi tağdan asqa düşe başladık, tegeri başladık. Sizmi qalabız, artta qala. Indi Ramazan aylarımız da ötüp gite. Şu günlerge indi tağın üçünü kursak, indi Ramazan ayının işini tamamlasak, başka soңғы 10 günlerine kilip жетебіз. Ansı indi cehennem otundan qutulu günleri. Alar indi bir artlı şulay indi ötüp gitecek. Şuna göre şuşu Ramazan aylarımızın qadrin köbrek bilir için hem de indi köbrek izgi ameller işlep kalırga sizni niyetlendirir için, sizni turguzur için indi biz Tağın da indi Ramazan ayı hakkında söyleşularımızı devam etemiz. Bir kızık gına indi galiminin toplamalarını taptım kitaplarda Ramazan hakkında indi sizge de şuşularını жеткізесім kile. O kızık gına etip bir galim şuşulay Ramazan ayının iki hürmeti, iki bulakları deyip ikişer etip bir indi bulaklarını, faziletlerini toplap gitken. Şular hakkında indi sizge bugün söylep gitesim kile hürmetli din kardeşlerim. Birinçiden itip getiretirgen iki eybir dey. Ol da bulsa dey Ramazanның dey iki hürmeti var dey. İki hürmetke ulu layık bulgan iki eybiri var dey. Birinçisi ol da bulsa dey Kur'an dey. Her birimiz biliriz Ramazan ayı, Kur'an ayı. Ramazan ayında Kur'an okularımızı arttırabız. Çünkü savabı da arta. Kat savaplar arttırıla her bir harf okuğan için, her bir ayet okuğan için indi Allah Teala savapların arttıra. Şulay Ramazan ayında biliriz Cebrail aleyhisselam her Ramazan ayı sayın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip karşına oturup Kur'an'ı okuğanlar birgeleşip mukabele okuğan. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı başından alıp ahırına kadar tertibi boyunca okup çıkartırgan bulgan. Yıl sayın Ramazan'da. Şuna göre şu sünnetlerge nigizlenip bizde meşitlerimizde mukabele Kur'an okular arttırıla. Şuna nigizlenip taravih namazlarında hatim bilen Kur'anlar okula. Cemaat köbrek Kur'an okusun deyip, köbrek Kur'an tınlasın deyip. Çünkü bu indi Kur'an ayı. Hem de ikinci hürmet ol da bulsa dey Ramazan ayı uzu dey. Hürmetke layık bulgan ay dey Allah Teala tarafından. Hem de kıyamet gününde dey Allah Teala ol ayga eytir dey. Ya Ramazan deyir. Seni hürmet etüşlerini, seni azam etüşlerini, seni büyüklevşilerini kullarından tutup cennetke kirt diyecek Allah Teala. Ramazan ayına etecek Allah Teala. Kirt seni hürmet etkenlerini, sende uraza tutuşlarını, Kur'an okuşlarını, namazların, kişilerin basıp taravihlerin kılışlarını kullarından tutup öz artından cennetke kirt diyecek. Kurabız iki büyük hürmet. Kur'an ayı, Kur'anlarımızı okuğumuzu arttırıyor hürmetli din kardeşlerim. Kur'an oku hem de Kur'an'ı tınlağını arttırıyor. Çünkü ne için tınlağını da eğitim hürmetli din kardeşlerim, eğer de biz Kur'an'ı naşar okuyubuz iken hatalı rəvişte, tecvidlerin bilmi rəvişte, vatıp jimerep okuyubuz iken bu işrakta bizning için Kur'an'ı tınlav hayırlıraq bula, savaplaraq bula. Ne için? Çünkü Kur'an'ı okuğanda harflerin özgertip, mağnasını özgertip, tecvidsiz okusan günahqa da batırga mümkün. Bunun iki tarafı var. Okuğanda, öğrengende hatalı okuysan mı baribir öğrenersin, ustaz bilen birge vata jimere iki savabını alasın. Birisi okuğanı için, birisi tırışkanın için.
Әмма инде әгәр дә бу бик озакка сузылды икән, инде 10 ел буе вата җимерә һаман укыйсың икән, үз өстеңдә эшләмисең икән, Куранны ватып җимереп укып ятканчы тыңлавың хәерлерәк була Рамадан аенда. Устазың бар икән, устазың белән үзгәртеп, дөрес итеп хаталарны үзгәртеп укыйсың икән, әлбәттә дәвам ит бу эшне. Хөрмәтле дин кардәшләрем, чөнки еллар үтә, кешенең гомерләре үтә, һаман Куранны дөрес итеп укырга өйрәнә алмыйбыз. Тәҗвиден җиренә җиткезеп, һәр хәрефне җиреннән җиткезеп, бер ноктасын гына үзгәртеп, Куранның мәгънәсен үзгәртергә мөмкин. Шуңа күрә моңарда диккатле булыгыз бу мәсьәләдә. Кат-кат әйтеп китәм, шуңа күрә Куранны укырга тырышыйк. Устазлар белән укырга тырышыйк. Мәсәлән, устаз белән Куранны укып чыгу, Куранны һәрберебез хафыз кебек укырга тиеш. Тиеш дип әйтәм, хөрмәтле дин кардәшләрем. Укырга кирәк һәрберебезгә. Әйе, һәрберебез хафыз була алмыйбыз. Ятлап чыга алмыйбыздыр, бәлки һәрберебезгә төрлечә бирелгәндер. Әмма хафыз кебек укырга һәрберебез өйрәнергә тиеш. Карап укырга хатасыз хәрефләрне һәрберсен җиреннән чыгарып, тәҗвид белән укырга өйрәнергә һәрберебез тиеш. Менә ничек өйрәнеп була? Мин инде укучыларыма тәкъдим итәм, укырга өйрәнергә теләгән кешеләр миңа килә ала ничек? Мин әйтәм ул укучыга, мәсәлән, бер бит алабыз. Әгәр дә укый белә икән, тәҗвиде бар икән, әмма тагын яхшырак укырга тели, ул вакытта мин аңа әйтәм, менә бу битне 15 мәртәбә укыйсың. 16-нчы мәртәбә килеп миңа укыйсың. Монда ике файда була. Кеше үз өстеннән үзе эшли 15 мәртәбә укыганчы, һәм дә миңа килеп тә минем вакытымда да күп алмый. Чөнки инде 15 мәртәбә укып чыккан икән, уланы килгәч тә инде тиз укый ул битне минем каршымда, һәм дә инде күп укыганнан соң тиз укырга да өйрәнә. Битләр үтә, бер ук хаталар кабатланмый башлый. Чөнки инде ул шушы хаталарны истә калдырып, киләсе битләрдә ул хаталарны эшләми. Киләсе битне дә шулай ук әйтәм, 15 мәртәбә укып кил, иртәгә миңа ул битеңне укырсың 16-нчы тапкыр. Шуңа күрә тизрәк укырга өйрәнергә теләүчеләр бар икән, әз генә хаталарын үзгәртергә теләүчеләр бар икән, миңа килә сездә, хөрмәтле җәмәгать, шулай әйтәс, хәзрәт, менә шушылай Куранны укып чыгасым килә, устаз белән шушы тәртиптә башлыйбыз. Иншалла, 2 битме, 1 битмәннәр инде күбәйсә, инде чөнки килгәчтен кеше битне гадәттә инде 2 минут бер биткә китә. Әкрен укый икән, яра 1-5 минут китә инде. Әмма әзерләнгәнче инде ул күп кенә әйтеп үз өстендә өйдә эшли ул кеше. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, Кур'ан уку өстендә эшлик. Укый алмыйбыз икән, шуның өчен мәчетләребездә һәр көнне өйлә намазыннан соң Кур'ан укыла, хафызларыбыз тарафыннан укыла, килеп тыңлагыз. Безнең җәмәгатебез шул хәтле яхшы Кур'ан укый дип өметләнәм инде, чөнки кайбер көнне бер кеше дә калмый. Әлхәмдүлилләh, молодцы, бик яхшы Кур'ан укыйсыздыр, һәрберегез өйдә, шуңа калмыйсыздыр инде тыңларга. Шулай дип өметләнеп калыйк. Аллаһ Таала инде һәрберебезгә матур итеп Кур'ан укырга, һәм дә хафызлар кебек укырга насыйплардан әйләсен, һәм дә һәрберебезгә Аллаһ Таала хафыз булырга да ирешергә насыйп әйләсен иншалла, хафызлыкка. Ике хөрмәт дидек, ул да бу Рамадан ае үзе хөрмәт һәм дә Кур'ан укуы хөрмәт итеп бирелде. Ике гыйсмәт бар ди, ике кутулу бар ди. Беләбез, хөрмәтле җәмәгать, Рамадан ае җитү белән Аллаһ Таала Мәлик исемле фәрештәсенә әмер итә җәһәннәм ишеген ябырга. Бу беренче кутулу җәһәннәм ишекләре ябыла. Икенчесе Җабраил алейһиссәламгә Аллаһ Таала әмер итә нәрсә ди? Иң җиргә ди Җабраил алейһиссәламгә Рамадан ае җитү белән, һәм дә улы булган шайтаннарны баглап диңгезләргә атты. Ягъни бу айда безгә инде шайтаннардан да кутулу бар. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямның кавымына, уммәтенә гыйбадат кылырга җиңелрәк булсын дип, бу айда инде шушы шайтаннар диңгезләргә атыла. Һәм дә без әйтеп киттек узган җомгада 4 әйберне арттырыгыз. 4 хасләтне арттырыгыз. Берсе әйттек җәһәннәм утыннан кутулуны сорагыз дип. 4нчесе булды. Шулардан һәм дә күрәбез җәһәннәм ишекләре ябык. Без әле сорыйбыз Аллаһ Тәаләдән, җәһәннәм утларынан безне коткар. Һәм дә җәһәннәм уты да әйтә: "Я Раббым, шушы кулыңны миннән азат ит. Миңа кертмә аны кыямәт көннәрендә, миңа якынлаштырма" дип дуа кыла җәһәннәм. Өченчесе дип китерелә, ул әйтә, бу айның 2 ниъмәте бардыр ди. Берсе ди дөнья тарафлы, берсе ахирет тарафлы ди.
Dünya taraflı nimet, bereketler arttırıla deyip. Buna kat ayttık, indi bu aylarda, indi ailelerde, indi üstellerde rizq arttırıla, indi köp kine rizqlar, rizqning türlü rizqlari kelip üstelleri bizge otura. Bu dünya tarafı hem de ahiret tarafı ol da bolsa günahlarını gafu etiyor Allah Teala. Çünkü hadislerden de bile biz kim Ramazan ayın iman bilen urazaların tutsa Allah Teala'ga ışanıp Allah rizalığı için Allah Teala'nın bütün bunlara kadar kılıngan kimşilik günah hataların yarlıklar gafu eterdi. Hatta ki korkunç hadisleri de var biliriz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir minbarga mingende 3 mertebe emin diyetirgen hadisini bütünlüğü söyleyip gitmeyeyim şu bir ölüşüngüne. Belki bugün taravih namazı aldığından o hadisini okup giderbiz. Şunda birisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem amin di nersege amin di Cebrail aleyhisselam dua kıla. Ramazan ayına erişip de Ramazan ayında gafu itilmegen zatlarga Allah Teala'nın laneti bulsun di. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üstünden soğup nerse aytıp koya? Amin diye aytıp koya. Yani Ramazan ayına erişip de Ramazan ayının fırsatları bilen kullanmışı gafulukka, mağfiretke erişmegen kişiye lanet bulsun diye. Ne için? Çünkü köp mü fırsat bir Allah Teala Ramazan ayında gafu itilirge eğer de kişi şu şayda hamirin işeyken, zina kılayken, indi haramlarga batıp yaşayıp, şu fırsatlar bilen kullanmayken Cebrail aleyhisselam'ın hem de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o kişiye karata laneti var. Allah saklasın. Dağın iki ay bir dey, iki ruhsat var dey şu ayda dey. Nindi iki ruhsat var dey, bu ayette de getiriletirgen Bakara suresinde şu Ramazan ayının ayetlerinde وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَارِ deyip kile kim hasta bulsa hem de seferde bulsa o kişiler urazaların tutmasa bula hem de indi Ramazan'dan tış bu günlerin indi kaytaralar. İki ruhsat var. Allah Teala jingileyte bizning için. Şuşunda hasta bulgan Müslüman doktor aytayken senin hastalığın var iken bunu tutma deyip ruhsat sana var deyip o vakitte o kişi tutmuyor Ramazan ayında urazasın. Tutmağı doktor aytayken tutmağı ağır hastalığı iken tutmağı yaxşırak da bulurga mümkün. Ne için? Doktorның şuşu tabipning sözüne karşı kelip tutsa ağırlıkka elegip hatta ki namaz okurga hali kalmasa kim gayipli bula? Özü gayipli bula. Ruhsat var iken mında ruhsatını kullanırga tiyiş ol. Özün ağır halga kaldırırga tiyiş tugul. İkincisi ruhsatının seferge çıkığı dedik. Seferge çıktı iken seferinin miktarını biliriz 100 kilometreden artık seferge çıktı iken kişi ana ruhsat itile uraza tutmazka. Hatta ki akşamga kadar eğlenip kaytsa da iftara kadar iyine eğlenip kaytsa da o günde ana tutmazka ruhsatı var. Tutasım kile deyse tuta. Bir kim de etmeysin tutma deyip tutsan hatta ki ayette kile tutuğun hayırlarak hayrul lekum deyip Allah Teala ahirinde ayta tutsan hayırlarak. Şuna göre seferge çıkıp tutarga tileyen kişi tuta ama tutmagan kişiye de bir söz ayta almayız. Ruhsat var Allah Teala'dan. Dağın iki eyber var deyip, iki müjde, iki şatlık var deyip getirile bu galim bu mene şu hastalarga karata bağlı iki şatlık var deyip. Eğer de kişi hasta iken hem de bile hastalığı artık ölgençiğe kadar indi o şifa tapmayacak. Şunday ağır hastalığı var iken ya ki kart kişi bütün kış taba almayacakmın. Bile ol kişi bulmayacak bütün ölgençiğe kadar bu urazalarını kaytarırga. O kişi için Allah Teala fidiye diye bir bilgiledi. Fidiyesin tuli her bir günü için. Bile biz fidiye köp mü koyuldu bu yıl nisabı indi 350 som. Bu indi bir oturup aşarlık indi kafeye kirip mi bir nige aşağın indi bir oturup şuna göre bir Ramazan ayı indi başında tülep koyasız mı, ahırında tüleysizsiz mi, her gün tülep barasız mı, siz özünüz karıysız. Indi 29 gün bulsa bu yıl indi 10 mingde 150 somga çığa, indi 30 gün bulsa indi 10 mingde 500'ge çığa. Şuşu akşanı tüleysiz. Mınsın da uğraytmıyor Allah Teala. Akşan yok iken ansında vermeysin. Yani tutmuşsun da
fakir ise аны da түләмисең. Аллаһ Тәала авыр әйтмәй. Аллаһ Тәала сезнең өчен җиңеләйтүне тели, һәм дә сезнең өчен авырлыклы теләми. Ягъни ике шатлык шушында ди яшерелгән. Аллаһ Тәала авыр әйтүне теләми сезнең өчен, һәм дә җиңеллек тели сезнең өчен ди. Аллаһ Тәала теләсә иде, әйтер иде, теләсә нәрсә эшлә, әмма уразаңны тот дия ала идеме? Ала иде һәрбер. Хаста икән, теләсә нәрсә эшлә, үлсәң үл, әмма уразаңны тот дия ала идеме? Ала иде. Һәм дә хаклы булыр иде. Чөнки без Аллаһ Тәаланың куллары һәммәбез. Әмма Аллаһ Тәала авыр әйтмәй безгә. Монда да җиңеллеген бирә. Я, ни кадәр шөкранә кылырга кирәк. Аллаһ Тәала безгә шул хәтлек җиңеләйтеп бирде динебезне. Башка кавымнарга мондый җиңеллекләр юк иде, безнең өммәткә бирелгән кебек җиңеллекләр. Искә төшерегез, Бакара сүрәсендә «Фактулу анфусакум» дигән аятка баглы вакыйганы искә төшереп китерәм, хөрмәтле җәмәгать. Бану Исраилдан булган кавымга ширк кылганнары өчен, ширк кылганнарыннан соң тәүбә итәргә теләделәр. Тәүбә итәргә теләгәч тә Аллаһ Тәгалә юк диде. Астагфируллаһ белән генә тәүбә итүегез белән генә кабул итмим диде Аллаһ Тәгалә. Нәрсә әмер итте? «Фактулу анфусакум». Үз-үзләрегезне үтерегез диде Аллаһ Тәгалә. Үз-үзләрен үтермәсеннәр дип, Аллаһ Тәгалә бер җиңеллек бирде. Нинди? Булут килде, караңгылык килде. Шушы караңгылыкта бер-берегезне үтергез дип әмер бирелде. Әтиме, малаймы, туганыңмы, якыныңмы, беркем берсен күрмичә, шушында бер-берсен үтерә башладылар. 70 мең кеше үтерде бер-берсен. 70 мең. Пәйгамбәрләре кулын күтәреп дуга кылгач кына нинди дуга кылды? Я Раббым, гафу ит шушы өммәтемне, бер-берләрен үтереп бетерәләр, беркем дә калмаячак бит өммәтемнән дип дуга кылганнан соң гына Аллаһ Тәгалә кабул иттем ди. Я нинди авырлыклар булды, нинди йөк Аллаһ Тәгалә бирде әүвәлге өммәтләргә. Безгә исә җиңеллек өстендә җиңеллек. Бакара сүрәсендә дә дугасы бар. Аллаһ Тәгалә безгә өйрәтә нинди дуга кылырга. Раббана ва ла тахмил алейна исран кама хамалтаху ала аллазина мин qablina. Я Раббым, безнең өстебезгә, элекеге өммәтләргә йөк биргән кебек безнең өстебезгә андый йөк, авырлык бирмә дип. Бу дуганы онытмый, хөрмәтле дин кардәшләр. Нинди авырлыклар үтте? Я безнең өммәттә шул хәтлек җиңеллек бар, әгәр дә бу өммәттә яшәп тә кеше җәһәннәмгә эләгә икән, димәк ул хак ирешкән, ягъни ул аңарга лаек булганга гына, 100% лаек булганга гына җәһәннәмгә эләгеп була бу өммәттә. Аллаһ Тәгалә шул хәтлек мөмкинчелек бирә, тәүбәсен бирә, Рамадан айларын бирә, хаҗларын бирә, нинди генә закатлары, хаҗ, садакалар белән күпме юллар бар шушы гынахларыбызны сөртергә. Әгәр дә булар белән кулланмаса, хөрмәтле дин кардәшләрем, кыямәт көнендә бик авыр хәлгә эләгәчәкбез. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә җиңеләйтсен иншаллаһ һәммә безгә шушы Рамадан айларында уразаларны тотуларны. Шулай ук Аллаһ та шушы галим дәвам итеп әйтә, бу айда ике бәрәкәт бардыр ди. Нинди ике бәрәкәт ди? Сәхәр вакытында һәм дә ифтар вакытында ди. Сәхәрдә олы бәрәкәт бирелә. Ни өчен кеше көндезен ураза тота алсын дип, көчле булсын дип сәхәргә торыгыз ди. Һәм дә ифтарында беләбез инде һәрберебез рәхәтлек алып шушында ашыйбыз. Һәм дә көндезләрен ди, шулай ук ди, кәйлүлә дә кылып алыгыз, йоклап алыгыз ди. Сәхәрләрегезне ашагыз ди, көндез ураза тотырга көчегез булсын дип. Көндез әз генә йоклап алыгыз ди, кичләрен кыямда басып торып намаз кылырга көчегез булсын дип. Нәфсебезгә ашый торган бер сөннәт бар, ул кәйлүлә дип атала. Инде йоклап алу берәр сәгать, ул да сөннәт, ул да ибадәт. Ураза тотучының йоклавы да ибадәт, хөрмәтле дин кардәшләр. Әмма теге көне буе иртән сәхәрдән алып ифтарга кадәр йоклап ятырга димәгән инде. Шуңа күрә теге араларында намаз да кылырга кирәк, ибадәт тә кылырга кирәк, Куръан да укырга кирәк. Алга таба 2 кичә бардыр ди. Шушы Рамадан айында 2 бәрәкәтле кичә бар. Берсен һәрберебез беләбез инде. Кадер кичәсе. Кадер кичәсе йөри торган. Ягъни нинди кичәгә туры килә торган белмим, инде соңгы көннәрендә, 10 көнендә инде сахих хадисләргә карата без аны эзлибез. Иктикафларга керәбез, шушы кичләрдә күбрәк ибадәт кылабыз. Әмма тагын бер кичә бар.
Tağın bir bereketli bir kişi var. Müslümanlarga büyük bir jiңu bergen bir kişi. Ramazan ayının 17-ci kişesinde nindi vakıya buldu hürmetli din kardeşlerim. Her birimiz tarixni şol xatlik yaxşı bile, her birimiz özümüzge cevap berdik indi işte. Neymi nindi vakıya bulganın? Bedir kişisi hürmetli din kardeşlerim. Bugün nindi kişi bulaşak? 17-ci kişi bulaşak bugün. Bugün 17-ci cüz okuyuz taravih namazında. Taravih namazlarında şu günni Müslümanlar bayramını neşik ötkere, gıybedetin kübrek ötkeri bilen. Ramazan ayı bitip kile hürmetli cemaat, eydes taravihlarga kübeytik indi. Taravihlarının birinci günlerinde Ramazanның tuluydu meşiti, hazır yartıga jittik. Ha indi inşallah ahırga taba uyana başlayırlar indi tege yuğaluşlar. Tağın tula başlayız. Bugün jiyılışık taravihka hürmetli cemaat. Her birimiz barik taravihlarga. Bedir kişesin indi hürmetlep utik. Bu bizge Allah Teala Müslümanlarga büyük bir jiңu berdi. Birinci suğuş, birinci jiңu tarihinde ezgine okup gittik inşallah ilerlere bizde. Şuna göre şu kişeni taravihlarda jiyılışıp indi birgeleşip ütkerik inşallah. İki kişi var dedik. Hem de şulay yok. İki bölek var deyip getirile. Şuşunda iki bölek nindi ol da bolsa indi iftarlarda kılınatırgan bizning iftarlarımızda iki mında indi farah deyip getirile. İki şatlık deyip. Birincisi iftarlarda şatlığımız. Büyük bir şatlık alabız. İndi kazık günlerini iske alsaz. Hazırda indi işesi kilgende ezgine su içkenden sonra şu sular işke taralıp gitüler, bütün ağzaların boyunca taralıları, şunday temni sunun da temin tuya alularımız. Ya siz de şu temni tuyasızdır bitin, değil mi? Uraza tutasızdır bitin. Anlatam da bir. Tuyasızdır inşallah şu su taralılar. Aşağında şu her bir belekey rizikinin da temin tuyularımız nindi baxit bitular. Temin tuyu aluuzu bir baxit bit. Kavit bilen şiirlevçiler hatırlı temnin yoğalganın nerse ikenin. Şuşunda indi uraza tutup şu temlerinin indi 100% aşılıp gitüleri indi büyük bir baxit. Hem de ikincisi ol da bolsa ahirette bulatırgan büyük bir baxitimiz. Allah Teala karşına çıkkanda şu tutkan urazalarımızın, kılgan namazlarımızın, kılgan izgiliklerimizin karşısını kuru. Allah Teala'nın bizge bergen nimetleri şunun için şuşunda büyük bir şatlık bulaşak. Allah Subhanahu ve Teala hemme bizge kıyamet günlerinde şu büyük şatlıklarga erişirge nasiplerden kılsın. Ramazan ayların jirine jitkizip ahırına kadar tutup çıkarga Allah Teala hemme bizge nasip eylesin. Şu hazırki günlerde 5 vakit namazların kılmagan dir kardeşlerim var iken şu Ramazan aylarında şu 5 vakit namazga kunigip turmuşlarının ahırına kadar hemme bizge 5 vakit namaz kılırga Allah Teala nasiplerden kılsın. Allah Teala imanlarımızı kuvvetlendirsin. Allah Teala imanlarımızı kuvvetlendirip yüreklerimizi de yumuşartsın. Birbirimizge karata merhametli, ihtiramlı birbirimizni yaratıp, selamlar bergende birbirimizge yılmayışıp, şın көңілден selamlar bererge Allah Teala nasiplerden kılsın. Şu dünyada şatlanıp, hem de ahirette de Allah Teala hemme bizge şatlanıp yaşarga nasip ve müyesser eylesin.